عقدو تاعي عقدو زي تاع الطارق ولا كيدري مني مش يا جبت كيدري مني ايوا والله ما كيشبع نورك لا وناني هاك خلطة واحد من التليفون انا بدي يتطلعك تقوم عشرنا ايش اخذ معك كيف تلعبوا ما في الانترنت وكذا ها ما يبقى ما في يوتيوب خلص تقييم التلفزيون ما تسمع الانترنت تسمع لا تكلم alors ليش اللي شكينا كيف exactement c'est des trucs de sable hein c'est des bibelots voilà à base de sable c'est un mélange de colle et de sable et on a la pâte de sable cette pâte elle est maniable on peut faire des modèles par exemple là on a écrit نبي عندنا واحد يشبهن نبي بنا مليح Oui, on a acheté des lettres. On peut écrire un prénom entier. Voilà, non, on dit tout pause. Regarde. Est-ce qu'il fait ça tout le temps? Dans nos 17 ans d'expérience, oui, c'est comme un bébé. اسمك العناية ملك عتيق شكون عتيق معروف comme un bébé qui a grandi oui يعقل في العقل صافا تبدا كيكبر الحمد لله مارك العالم celui qui a donné tout ça donc je suis patient même si un jour je vends et un autre jour je vends pas c'est pas la fin du monde mais طب زين عندك خدمة لي زيك oui c'est d'abord c'était la plage الموسى كمان j'ai construit mon atelier en noir donc maintenant نروح نركبوا خاطر السمون ديالك صحيت مشي عتيق كاين merci donc Atec c'est le Facebook Atec Malik Atec non Atec Malik dit par la photo non plus un autre modèle c'est le nom de Dieu donc on cadre دم قرآن دم شطع الدواء ربي لكن سينا نوليس لكن ترى بس الخير لا ميرسي يا مسياتك يا ملك mon ami